no gon rog faleng faak fane fo ɓe ngat fo yifte dule amin eyi ɓata gar fo nun rek no gesere lemne rek a tooñ o nanga lañaden buga o ndax lañ ne den moƴa den nda buga o yitam a tooñage a mbela ñamelo kam lañida tooñage lembami nun ne xa qewaxe jangune neta rofanta den lembami nun xa qos xa tadaqax geke ndofen maak ndofen ndep fo yitam a beta ndax a beta ndax ge ka jeg tiga andona a beta ndax wargalita ndef yo fo a beta ndax ga andona o fadangan jangune kita mbi'elo comme o ret no jango lakas a mbaña ka mbi'elo donc les mémoires facultatives et des mémoires obligatoires ten qewa xene andona koy te jangune a xewla te tax jiga ten xidole xa qew xa maka xe solennité ge andatay go bono 17 ten 17 gene o moƴo mayle fop ge xupna te no lembami nun no Yesu Christa ta njofniyo no Yesu Christa geke ndefo no wa andona we sis neno ten mba ta njalanno ga jarnana ga andona winu fop ka nge'no o xanana o janganga te sax o nanen Mariama a cafa ɗaka ta feetwanel ten xidole a cafa ɗaka Maria fi'anel ten xidole geke a ref Immaculée Conception geke a ref Assomption le 15 août o garanga no Yosef fo xooxum o teno itam a cafa ɗaka ta feetwanel ten xidole nda cafa ɗaka gene jaf reke le 19 mars solennité in manam ndofen maak nda jaf ikander re ta ref ge refonga le 1er mai gaga refe solennité gena lembal mémoire mémorial nda a beta ndax obligatoire jangone fop te warna weta ndoxa koom i ɓato te itam bo xan ko rik ino chrétien ge surtout ino catholique fat i ngogorloxo o kiino kiina waga jig biibal to a janganta wara ta faña ref meebal kampin gen in o kiino kiin a waga nge jig biibal ta ɓasil chrétien nu refna a xena fo biibal i mbexeyo bo njigo biibal a saɓanga ten ɓasil na a jega wa njang ne a tuɓaɓ nu mbaga mbexe bo njigo biibal nem joxanda wiin we te ref la Bible de Jérusalem a jegay me jetay tuma ge garna fo gon rene andame xan dakwid te no jetay lakas we andona itam a mbaga njango a sereer roog moƴu fog yaay en win na lembelo luthérien we fog yaayem lem ka den non fog faapi ini mbogi faapane waxanana den wene andatay go bo a tek to biibal ne no a sereer te ref ngarit ngasne yeglo nun saxe no ander nane ten catholique ge reta njalano roog moƴu xeeñ mosu it adni iyo fo a mbuga ɗeeto ge chrétien ge meta mbaagna yono no ge xupna jig doole no ge i ndefna no a ɗan in te taxu nge'raygo fo moine ge ndefne Kër Moussa ten tektalen saafe lengat reta ƴutne itam saafe rene ndetaygo men monseigneur nan in bo alal no ten bo a ci no te no ge nanma a ci no te exemplaire donc ngarit ngasne oxu andona waga o janga sereer waga no jig jangin jangta biibal ne no a sereer nda i ando reke biibal nene comme biibal protestante in a jega saafe ga andona gay no biibal catholique to ndeferota bo in dakwid ne no jetay ge jofna no biibal gena xano moƴna xoolando nun nda dal fat i ngogoloxo bo falayanen roog i njemana njango njemana ñowto lam ɗik gene ndef yo jangin dong doyer fat i njangno to ñowtino nda bo i mbagana ñowto i njangno bo ta faax gene te ref ge andona bug an mi ɓaten jetayre lam o ɗiɗing fo xoxum ka ñaɓatel ndax ta waga moƴa den ta waga moƴa jigo njiriñ njoka njoko njal ɓata xeɗo yaalo xe ta barke o in ino fop o kiino kiin ta ci in jam no xeñum no ɓaslum
fo metagenna no jalandum fo ngasandum fo sahre to taci adna ne fop jam ne ngettana oten na mes ba yala ci in jam in ngada ngoten rogo yalin wo fa ne refna olen anta wahid yirmi in pato in jam ci no in na barke Yesu Krista o yalin oten xena ñowato amado xa fo yifta dule rog falen na mos bo mos amen no gon rog falen fap fane fo ɓeenge fo yifte dule amen